Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana şamîro enkî bifikirin ku mer bixwaze bi hinek însanê feqîr belengaz ra alîkarî bike yan yardim bike, mer bi çi awayî bike, xelk bi çi awayî dikin, dora me çi hene, çi tinene, şika em hinkî bifikirin. Sê hemînak ez ê bêjim înşallahu teala, feqet dersê pir mezin têda hene. Rokî mamostekî yanî mealimekî li mektebê, mealimeka pîrek li wan öğrenciya dinêre tene ji malê çente bixwurdibin xwarina xwe dixwînekê ku dibin beslenme çantasî. Îca li wan nêre wextê xwarina wan tê ku derdixin, êl gora em bêjin mewsimê meyve têda hene, diya wan ji wan re xwarin xistêkê wesaîre, diqeta wê mealimê sebîkî dikişîne. Sebîkî kurik dişîne ku beslenme çantasî pêraye ya qet venake ya jî cana vedike tenê nanê ziwa têda heye. Başqa tiştek tê tune mealim ji dûrî va lê dinêre. Nanê ziwa derdixe ji xwe dixwe û li wan sebiya dinêre wan sebiya tiştê dinê çentê wan dana tiştê dinê dixwin. Mealim pir wisa berdikeve, mealim dipirse ji müdîr yardimcısî vesaîre vî sebî kurêkî ye, mala wan kurê ye, dûrma wî çawa ye, elhasil ên dike ku deya dayîka vî sebî nikare rabe, pir nikare rabe wisa seqet e. Bi zorê radibe ma çi ihtiyaca xwe dike vesaîre, madî dûrma wan jî pir feqîr. Mealim radinê sebeqê ji seviya re dibe herkes wê kaxizekî derxin, qelema xwe derxin û herkes ji we di kaxiz de yaz kin em pir hûn ji kîja xwarinê hes dikin. Hûn ji kîja xwarinê hes dikin em pir wî yaz kin û ez ê kaxiz ji we bisînim wan kaxiza binêrim. Tevekî yaz dikin, vî sebî jî tevî dixwaze ku xwarina wî çi be, çi xwarinê bixwe vesaîre tevî yaz dikin. Kaxiz teslîmê mealim dikin, em li wan nêre tevî mealim ku kaxizî wî sebî çi dixwaze, dilê wî de çi heye, dinêre ew wa yaz kiriye. Mala wî jî hîn dike, mala wî sebî jî bi hinka dide hînkirinê dibe ka mala wî kîjan e û mealim diçe ji dikanê çarşî wan malzemat dikire, wan tiştê ku gotiye dikire, tîne li malê dipijîne egir xwarinê û berê xwe dide ba mala wan li derî dixe. Li derî dixe, tevî dayîk nikare derî veke, wî sebî ku derî vedike mealima wî ber deriyê kêf dike o mealima min te bi xêr hatî filan, keremke were hindir, diçe hindir, mealim nêre e mala wan malka perîşan, 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 halekî wisa ye, dayîka wî ji we derê ya talax yanî bi zorê ema wisa ew dike. Neyse, rûdinê em mealim destê dayîka wî paçî dike, rûdinê dibe ka sofre bêzî bîne, sofre bêzî tîne wan xwarinê ku biriye datîne serê vedike, bi sebî lê dinêre şoq dibe. Tam da tiştê ku dixwaze bixwe ew in. Ew meyvê ku dixwaze bixwin ew in, tatliyê ku dixwaze bixwin ew in, diya wî jî şoq dike dibe, diya wî jî mealim dipirse dibe tu melêketî? Naxîr dayî dibe wela ez ne melêketim, ez mealim dibe. Nana bawer ke dibe tu melêketî dibe. Ev dibe dayî çima tu wa dibêjî wela ez melêket nînim, ez ji wek te însanim dibe. Dibe wela qîzam dibe en xwarinê ku sebiyê min ji hez dike ev in dibe. Tawan xwarina anîye, en tatliyê ku ji hez dike ev in tawan anîye. En meyvê ku vê mewsimê de sebiyê min ji hez dike ew in tawan anîye, dibe loma dibim tu melêketî ne melêketî yanî. Tevî mealim ji dayîkê re dibêje dibe wela min dîqat kir sebiyê wiha ye
ومن رابو في ينتم تشكل مكو كيج وش تحس كي ياسكن وسبي جوان قارنا ياسكن مجي اني يجرب بدا ان شاء الله تعالى الجار جانورم الجوار عالي كاري بكم طب يجمع المعبد خرد بجا بردا بردا هنك جوار عالي كاريش از هر دو میناکه تجی بیشم از یورما خو پاشی بیشم معلمه کیجی روکی دبی از کتم سنفه از درس دبیجم از بالا دمه کی وای سبی کی سرا پاشی دا سرا دانیا وا سر ماسه و راس دبی از پر آس مگه درس دبیجم اویا رازه اویا سایگیسیزیه فلان از چاو کد دبی نیسم مگه ولا از استراحتا بخير ناكم يعني بشي درسي زي غازيك ميكا كا دردي وشي بركي دردكي ويهبه كو دردي ويهبه بتنه به جزا بدمك نيسا دبي درس قديا ام غازي كري هات مبالا دا كي بابو كره بن چاوي سور بونه درو بيت حق ويا بخماي دبي مجراغو خير درد تشي دبي غري امدا ولا سر hemen مهكي ديا من باب من دام المال شرط كن و خود دیام افچنده که مال ترکیه چیه و خود باوی مجی پشتی وی مال ترکر از تنمه لمال جی برای منی سقطه برای منی سقطه خود اترکا وی ناکم الوجید نرم سقطه پریشانه بلنگازه معلم دگری به مالا ولکرد به فلان درد به کامرم با مالاوه معلم رادا پرات چه با مالاوان دروم دبینه طب معلم جی او معلم جی آیرته حواله خورد بجاج وانا اینکی آلی کارت کم فرق دکترکی uzman دکترکی روکی من خبر داشت مرا مسئله کی بحث کرد گو آرا کی گو اسکتم اکیبا وانه کد چن ماله خلقت نرا کد بین افده باقم hizmeti گو işi پر راحت بو عربی سواردو مثلا مال هبو لیسته هبو آدرس هبو هم چون با مالا من نخوشه ما جد پرسی یا ما علاج نود که ما علاج دو کیم بخوی زده بخوی وسایل اب بود به و پر راحت بو پر راحت بوش قربالخا خسته فلان دبی دمه هونیف نگیش سه ماه بهم گوازه دبیش برد حوالا گو امان یامان تو چما وات کی خوجه وری خوشه رقم گو ولا وری خوشه فات انکر متحمل حقیقتا گو هنکی مالی وسا پریشان نه یا وزبستان خانی دروبت کی خوارن تشتک دندر داتنه حبكي تحب إجا من هناك مال هنا سيحب يا طلاقي بريشانة يك تاني باندني ره تمام دولة تنكي اماجن معاش دوان فقط مسألة أو شار خوش معاش تانين هنا قو عندي دليم بار ندا قوم قو والله از نكارم في إشي بكم از شخرا آيدي لكي بكم از بارم خستقاني ساز إنسان معينة بكم في أواج مرضى عشتر إجا قالي تماشوانا قالي مسلمانا من بخو افغان هر دو گوها بیستی البام دفادار جانک انسانا گوتنا بابا ولا قرآن تقوني تدا فقير نمانه فقير قديانا فقير تنن حيرانة مكاشكات هر بنير المال فقيرة انا تنن نها الدين ما اسلام دا زكاة هي زكاة مال فقيرة هي دنوا مال زنگين دا هي يرى الزنگين هي مال درخن بدن فقيرة يكل واند چه اویا شخو منت نایکرنه اویا فرزه شرط اسلامیه خیجوی ایک ام معاشتینه مامور işçi خباتکار وسایر چد ببراوه جبونا خوده ام هر مهلگوری خو هما پچکی زده منه ام داوین کوشه کی ام بین ویاش تشتکی را یا از پی تقسیم کنیم یا از پی خانیب کنیم پی قیزا خو کره خو بزوجینیم وسایره herkes planı خو آری چید که یا جبونا خوده هبونا خو گلرا خو جمعاشی خو یا جبونا خودش که ام مهی اما تشتکی بکن عاد ام بج آویا جی خیر و خیراتا یعنی جی سدی اما ام دو معاش ما پنجی به ام میلیار کشیدن کوشه که امش آوی میلیارش من نلازم به میلیار ام بدن فقیر و بلنگازا رب عالم بکی المبنى ان شاء الله تعالى لودي ناجي المبنى ودي ناجي المبنى راني حني
Kava ku tiştekî me hebe em destê balê xwe da bilinkin daha xweştir e. Em bê ya Rabî wallahi avan feqîr avan belengaz avan yetîma min lê nêrt min sirf bu xatirê te lê nêrt ya Rabî tu îşê min bivî serî. Îca pirin, wisa feqîr pirin, wisa belengaz pirin, wisa perîşan pirin. Wala mal heye ku sê heb çar heb seqet tê dane. Ku hesreta wan e derên derve tenê li tawan dinêrin. Em jî dibên babo wala vê texsiyê min kiriye nexweş ke zêyeka din bikirim. Vî xanî min nexweş ke ez herim vîlakî bikirim. Ez herim ji xwe re van dewletê derve bigerim. Babo wala feqîr nemane. Wallahî feqîr mane heta min bêjim bes. Tenê dînê İslamê li mêj nîne, rojî nîne. Tenê dînê İslamê her sal herim emrê werim nîne yanî. Em li dora xwe binêrin dora xwe. Wallahî belkî ana herkes me ê ku ana guhdar dikin di merivê me de dayî belengaz ê ku ihtiyaca wan bir yardımê heye hene yanî. Em wana ji bîr nekin. Hûn te bibînin di xêr û xweşê de hûn te mama matî xweda